Akari na biashara baria batumagira thoko ya Kiraone ya Thirugaiti ni bakuria thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira MCA wao Josephat Bario kujukia itagaria ria thoko iu iria batikumba kuritira biashara ciao ku. Bariuga thoko iu iri na ruko mataja thoko jati kurita ngugi na nkuruki bagitetera kinya barabara ya Maua a Thirugaiti. Kiraone ni thoko iri ntere cia Thirugaiti cia gicigo kia ubunge kia Igembe South guntu gutejaniriitwe ni thirikari ya kaunti ona kinya nene mantu ni jegie witi na mbere. Kiria tukujira ku Kiraone ni ruko aki thoko itina mubango kana mubangire akari baria athira kinya bioro utibio ni biainganire tujira ni ithaka gita kiria kimwe giekirwe otene ni kiathu kiria gitimurikaga na kiagia mukithondeki weja ugima na bubukiri kanaga ni utonga sibitari yao ya Kiraone mithega na utungata ni rugono rwa Kamankura twathirikite muno no ntuba kwithirwa masingira yaro kuona tebu kwa kario meaka twakuluka kalaithiria tauni yetu mantu na yo theru utebwo antu ba bethero baria nene betu beja bacokera thiru na gwa tu mantu ra maendeleo ya tiombo tukinyira ikia tumio kuona mantu maingi ugetara sibitari yetu Kiraone general twina intobia twekero na bitomba kuthobikirita ngwe sibitari ra yetu tiombo tutethia no twetena nyandrawa ugeta kawandika irwo kero we ume awete okaure ndrawa na sibitari re ikiomba kwithirwa munene akiwa ni kuendelea konkoria nene betu ibalaithire sibitari re yetu tomba kwithirwa mwananchi agitethuka ndio mo CHV na ndia au sibitari ya Kiraone na riu ikundi bia tu CHV na bio bitonwa buru bitelithira chona ibo bathira inya area ibare minyingwe cia kurita tware acioro lakini thai tuteona cioro thokone yetu kinyothe rute abwingi sana Kiraone no ntotoka laithirio masingira ya Kiraone te yo batere kwitha yekuo Kiraone ithoko batere kwitha kurete saiti thoko yetu ni eritirwa ambwa na iraikwathiro na ito kwenda thoko mwanka thai batwe no ntototeona gwa kwenderi into bietu batu toria straight ne na ruko sana ikitawa gatwe nakyo kitiona kiorere kukuza kwikiundune na kinya thoko era yetu ara thokone ikoiri na roi rwazarukire rwonde rwario na ingi iria nayo itabarikitie ni banyamariti bunene ni barabara nene ya Maua Thirugaiti mwanka Kiriri barabara yatejaniriirwe itikiritwe ra mionthe na kukimenyekanaga mithikari nturi niwe airwe kandarasi ya kumithondeka indi mwanka Nandi utiu yagitirwa mantu bakwendija bateretwe gutungatirwa ito kwenda barabara injia no ntoto abwetherwa barabara nusu barabara yetu ya bwethiru kuma thiro kwina mamwanka antu gweta wa Karerene kuma u Karerene tutiona njira ngenjia kuma yetura gweta kuma athiro gwitia yetura daingare ira sieta njira itomba weta jan tukethrinya into muno ni twenio itekireka bikibikine itekireka inyangare na mwakorwa karwangare na akiwa ginya sibitari Maua barabara iu yetu ne rungamire ne tiomba kwithirwa kiendelea ka iteneka kuma rira kuma corona yejire ibarungamire bara corona yatumire barabara ingo iciomba kwithite kurito lakini mwankera u thirikari nkuona thirikari ya William Ruto ne kulukire minister wetu na metheka lentore na ngwe ibatulaithiria barabara nonto ukalaithiria oni thaa icia turea mande buti mbegere totiomba weta barabara ne yo kuona weta thai barabara yetu kuma kuna makilili na imotolo wake weta barabara ya kuma athero witia Maua metaro injirene. Dennis Mugendi, Weru TV, nturene ya Kiraone wandini ya Thirugaiti, Igembe South, County ya Meru.